nkaraitha kirima kia Nyambene na cietu twacambiria kagitania ka twambire na karibante ino ciararera bethere tubakina mbere kwa baishokagia nkatho nuntu bwa gavana wa kaunti ya Meru Isaac Mutuma ntwethinke kuina mbere kwewa gitara Linda Kiome ta munini wake arende kuringana na kariba wontuku bethere tubakina mbere kwa bakiona nagiria wotani bo mutongoria uyu na muno bakimukatha nuntu bwa kuina mbere kwewa itigera gutara mwekuru ta munini wake na ntubura bethere tubakina mbere kwewa abwe kuyagirwa kana bwe kuyagiria maoni mwanya kuma kiri akari ntere ino mukiri nwewe na riboti ino ni akaribalare arabaumirite ucokeria gavana Mutuma twethingia nkatho nontu bwa kwetherera mwekuru no Linda Kiome kirite kia deputy governor arabauite indi bo ni kionanilike kuonania ati ti mwekuru urari na thina kiutongoria nebo na indi ni mamororetire urari na thina na untu bo indi Mutuma na kwethera kinya akianania ntu bonthe tukuibwa nontu bwa governor twethingi nyorotara Linda Kiome orona imenti nukuonelia ngekuru ari amwabo nikuonanelia inyotongeria babo ari kuo mwakuru butari sabie to mithirikari raranira bwo na kurita gavana mwangazi barekire deputy arekiro mwakuru kenda bonania gender equality so yangatha onto bo deputy Mutuma atuthurire na tukiromba MCA bara batari tsaindia Mutuma gavana Mutuma basoke kenda ngucimenya kuriteka Meru County te akaribalare twenda kuwa deputy wa thurwa na watane na gavana ke bagaeta kufurugana ringi ukawira bafuruganite lalali watanire bathiate o Mutuma kuwa na watale bothe gwatanire kuma MCA kuma MP Meru tone maendeleo ori windi ni barombete na kuwa monkathai ende nontu siasa nisithirite antu kabembe kwitheba kia gavana uri kuo kanya aritire amirungwi nya kirema MCS barabangi batamuwata mbaru kabe bamuwate kenda ngwisumba kwithira ikiriteka ongeza gavana wetu bwana Mutuma twethingia nitumwata mbaru sana na ithirwe mtu okuthikiria Meru sana nikenda mbo baritira ngui na njira yairite na siasa thai ni thirite tutikwenda siasa ringi ndene ya Meru County bila tukwenda ni maendeleo lare tucokia nkatho yontu bo uongozi bura burari kumbere uongozi bura yabo atutera mate kyani kaba imula na thai Mutuma utonya kiboleo kirari kyani kaba imula na rejire na twitira tucokeria Mulungu ngatho yontu utemo kiongozi ungi ya naambiriria kuita ngui oreo ya Mutuma kumetwara kuruta ngui boya indi ma MCA bonthe bataetaneria gawira bathiate gavana umuyaro thai na maendeleo na gwithe kimanta eta sawa ikuo ka gavana etu iku thai Mutuma ntwethingia nkomwitikia na nkomwamini gwonka akawatanira na nene baba iku thai ma MCA ba uti untu bugarema no ate watanira muntu theri ate kwende thina ciawe me baba inge bagira thina so atiga muntu asikuliga mantu amuci wawe aki getha twithiri thirikari wete ngui rarita na kuratwika Murungu atutarira thirikari inge kurita ngui thai tutiaritie mwaka wele kana mwaka yumwa nusu kiripotera Meru TV kumalare Gembenath Beta Mukiri Ankonja raithagiria kengo bono kikimera kamera kumanjarani chia makatero ondiki wetu wanthe tumukiri wankonja no guturikithire riboti ino na njira inkatha na kimera ni kimera kia Meru na muno nteresa kumembe ni kukimera kikithera kikirimwa na indi ni kimera kithete kiteyewa na kinya mantu ya kiuntwire ni gitumika Meru ta mantu kinya ya kurana na kinya tiba kimantu ya Meru noyo cash crop ya Meru nitumika na njira nyingi muno mantu ni ya utamaduni bwa Meru ni gari gintu atari muno
nebuo ntokwa kana titonga nangia mukuromba kwithwa aina ndakaita na itekintu lakini watu watomero kwa ntolo kana ukaitokorana niho kinywa tiarana ibaku utomba kwithwa ngia etari na aki ura tu ake mo ana ibaku ye no tora mera kwa mwaro ye basi ana ibaku nebuo nto yethana ethero kiruta maduni bwatu mirere kintu kinene muno akurubanjuri nabo ya bari garu ne njuri no mwanka bature mera ne twana to twaba usiara no ntokuma njuri ko ye to asiara njuri no asiara njuri era kwa tukana ndewe ulikana kanjuri mbere yoto tano uri mweye abutarisho singe chonde cia wana ikothira itieri cha utano ake no yukasia mera watu mera ukaenderia bau ora wakwata ria ukethwo itano muture tu tukanda konia mbere tu uresangia ki muture Meru no mwembe kuma mwambiririo kumanya mwiya tito tanwa na ya wambira ndakai kenda kuma kama ikawambira kinyanjuri mira ukiurana mira ne ukintuka mbere kumire tu ndi kintu kiwate na muture wetu nibuo ntu tukwenda iwatanithua na kuthukua miaka 50 na bado mumera yoto twethere ku ni kintu kitwa mira na riu endekire kimera ki nikitirimanite na thina nkabo kinya tibaki kwithira ni cash crop ya Meru. Mpaka saa hii sisi kama wakulima wa miraa tunaendelea kulia na kuteseka. Tunashindwa kulipia watoto wetu gharama ya shule, tunashindwa hata kujimundu katika gharama ya afya. Watu wengine wanaendelea kufia kule nyumbani kwa sababu hawezi enda hospitalini. Ndio miraa tumeenda madhabahuni na twiromba reto nikimya kitokiromberwe kiombe kuthira thina ndene ya airport na thina ira cia mbere irio yomba kwithira kikirwa kiri orothaini ya kwithira iri ndawa ya mbogita na kinya bakiuga ati ni ituma kwithira antu babaingi bakilita muno kuona mbeu miraa yetu ni thukitwe itarira aya kirawa ni ndawa cia kulevya ni cash crop free quite free nande lakini kwa kanyuma kama kale kata ditereka kwenda kutoka deleted na kwa kinyaika igitwa ni president MP sawa iko nabo kenda nani na kanda ele kakorifa mira ele drug na kenda ndego lo ilange chakula ya siona na leme mira ni absolutely free anto mengi baratia anto bakala mira batetiara bateatia lakini to kwa namba ya nitae baketa nara chukuru kai ko ingwa itetwana lakini ko kwa to chukuru kati orianto ka ore ya mera wajiara o gailo kanoe unasa watu wanasana wewe ukire ya mera akili kuongeleka ndakandi bwere mera akili mera ekayongela akili mera tendo kinya tokara kura mera duare waka kwe muntu igwarumete muntu ote muntu ruma muntu ko kayongela mariba muntu ore ya mera akili tofauti na rote ya mera ukulukira ntu akiwa in drugs itithukagia mwiri itithukagia antu betu mira yetu ikintu kiega mwirine na bukenda kwethia ati mira ni eritete na benu thine kuthwa batena mathonesa sawa tutete kiria mire yakwa ntaka ni muntu nori ku na riu ende antu bakubwithio chonkoni bare na barakinya nteri sembe kubwithia undhudhuria kimera ki ile ambayo tunataka kufanya ya kwanza ni kuangalia ile madini ambayo yanapatikana kwa miraa kwa sababu tumesikia fununu mingi kuhusu miraa. Mara inasaidia kutengeneza afya na mambo mengine. Kwa hivyo tunataka tuangalie kama iko na madini mbalimbali kama vitamin C, kama zinc, na haya ni madini ambayo yanasaidia mwili ya wanadamu na afya. Mwaka wa 2016-2017 ilikuwa kuangalia mambo ya fertility ya miraa na tulipata ya kwamba miraa hai affect fertility na nyuma yabo ende murimo na yuo yomba kwithia yukiangaike kimera ki muno yura yokuma na yatera kimera ki kiumite na riu ende mabisa bomba kwithia betu mo maturene kuria ntaira ila bikanyara na binyara otheri ndegilaga ngwa wikia omere ndati wo otheri ndi miraa yetu na nie tutethe thaino kuona kileme tukithuki ngai ni cethete na ngai etethete batu ni bubu tumaone kinya miraa yetu ikiuma
Owati nanga bwetho bwe muthatune no ndwende mantune ya muthatu yo muno tutumba kumenya lakini ya bado tuwani kula kura kutu ni kwa sababu nondu mire ne ko mana to wingi bethero nyangire mana tractor ko ibo nyanda limire ila byo bakula bala batomba ko diana ila bito bate dinya na ino nto ko dia bikiuma na ko nyanti ne mo ko tro team dene inyi lakini binge bikoma pio farms. We have seen a good percentage of dry miraa, and we have picked some samples from each farm. Turajukia samples turaikia na laboratory gwetu Nairobi. After kuthithia analysis iro twariaraicire kira giatuma miraa yuma ni disease ikosetwo ifungus igwitwa Armillaria root rot na untobo nene ende burabwethirete bukirumira kimera ke bario arimi a biashara amwe na atua na Meru bonde ni kwethira kwina makatels barabarumirite kimera ke kemira na ende kinya thoko siomba kwethira ikingwa na mukathai ni thoko intale ira sethirete sikirura se kimera ke ende makatels mukathai batethira bakiumira kimera ke osusi aretoro munyanda lentore sisi thogete mira to bwana besi athasiabo to bwethiri kathaba kuthukia ende bitu koromba raisi ajua ya gogo eto Meru turendre yetethira kuruta kate osusi onde sienau kenda to miagoraniria no kage ya mira to thugio to iratendre ende bwana ndo bamana ito bwethiru mira to nara magate osi yarutwe beya na esalama kenda to miagoraniria no. Tunaomba serikali kwa sababu kuna wale watu wamepewa lisensi za kuuza miraa yetu kutoka hapa Kenya kwenda Somalia. Hao watu 6. Hao watu wameshindwa kutunulia miraa yetu. Hao watu wamekuwa makateli wakubwa. Wananunua miraa vile wanataka kwa wakulima. Wakulima wamekuwa fukara. Wakulima wamekuwa masikini. It's very disappointing. Kona bamwe betu ila kwenda kuungana na kateo sizo kitimiraa bakea wa kitu kidogo kenda na wabadhuki miraa nkuluki. Antubetu badhukire inatuwetira batwi. Tukona ko weta ana beto bakathoma twekire kinya nguimbia Twirire mwanka thaibe ya ni telesis 25 lakini ira sietegeretwe rutere rwa runge ira baraba about K25 baraba otumamira na sio nyanto batandatu na thina ni Somalia na areri ne miraa yetha cio siasa Meru batu antu bembe twetegeire miraa yetho siasa nete ku affect bo bange batu ku affect direct bange ba wale affect wa ithe na biashara kono gwetu mutwate lare maua akawa biashara ni thoki nonto mirete kurwa lakini wetu mu affect direct no aitaga biashara yenge na arakubui lejege no tuba competition ya miraa ya Somalia miraa ya Ethiopia so itokwenda kuona o to penetrate kana tuongela wendia bwatu ba miraa kulokira ke diplomacy na kwa na thirikari ya Somalia na kwa na Ministry of Trade tona antuba kai twete na Djibouti kenda tona na otomba kurura kuongela market yu wa Ambassador Makingoe aingwa athashia kwena thoko ya DRC kana Congo kinyoni an exploited market nonkenda kinyo tomba kona ora tomba komerura through the Ministry of Trade nengwete kiankawa mandate kinyanda thwani Somalia nde gethura nde na mandate ya kweria kwa milaki nya kukonge kuonde na tuite thana bara tuita katero bani bo baero inya na ba awatho na betikirwa kithirikari ya Kenya kithirikari Somalia wikamira thokone Somalia thine uni otweni orende dina mira erumakire thirikari ya Somalia na Kenya no ntubo mbere kire antu ba license utuma mira Somalia by antu very few antu batandatu na antu benge kwa tukuba kwenda kutumirwa mira na Somalia ba license na undene nde Somalia kuno ntu barabarunga birite agriculture na mabalosi na ntu bembe olelie ni antu benu botese kamuno ko kiriro kietu niki katero ite komba koyo lelia wera ne bwa license na license ira ba ero iche kuwa ikieni tani 50 urire ni aremi tani 50 na baba uitani 10 tunataka waondolewe pakiwa kwena cartels nyinge ira ikomba kwethira chichumbura arimi ba miraa na inya igitara kwendia miraa bate kuona thoko bora bagirite ngori menyenda chiomeria ndathithia miraa ira cash crop ibu anto twina budget yara yatigere nende ke ministry kenda Ministry ya Agriculture no yomba kwethirwa eyetutethia sisi tukiwa wajumbe Meru kaunti na mno baza to baraba yembe kile na woni
na John Paul antu iba pambane mwanga tu abetegeria mantu yae yamira na waziri president alisema ajua maua ega Biblia ate katero agaro nae naro achio mwaincheno rikwari jomo kwa pambane negere ngozi miraa ifunguliwe hiyo katero itoke kumembe beta mukiri onkonja kanyamuka ajire weti akakari gara tukiti nambere na ndero cheto nwarira na boa kariba wonto kontere chiegeme no bathiete nambere kwewa bakiona nageria ya Kinyamara kiagona gutiganwa no tongoria muno kiri mantu makonina mirandi ya uthi nambere irabethire tubaki nambere kwa baito na tongore bo bakiweta mantu makona barabara imbega ndoye na kinyamirandi yenge ya uthi nambere ta Kinyamara kinene kira kithire tweki nambere kwewa gikibaro magira murithi waba nawe na riboti ino Muno mpaka to yanto tezo tona bya kulambura teganaga no to ya to kengala ya to meta myaka minge mbura ke gitoka ene no vena to ya to kengala ro ya ba to ite bayana ro to ko na to serio na to ninge to tona mundo to ya tire ke dima ke to anda mete ban ro bo na idima biota etue ya to es un poco go gente inje so to era ira tue ende diga to ko lombo ta ginya ba to ne dia go to ko anda mete ya ba to te boka to ya asiari kari na turi ba kuma rutene rwa Igembe North ni bethiritwe bagikurukaira thina inyingi nontu guntu guteroje rumerita no rugitanitie yani gutimwera juri ndene ya Igembe North ande arithi amwe na taibaruji bairinganira kithimene kimwaki kira kithoro kina rujiromba kunyweka kira kindene ya Kahero Market na nio betero bagicindana ira gukunda tuji tutu tura twenjerwe ni mutigairie MP wa guntu gukura wikenya ntumithiaru Hombe tio ngoka ira dirangere ni mbiti tuete tuko korio ciara njerene imwe nyato yao toka yo mbiti inge to ate nyato toko menyenyo ciara ko bwa ninka romba dirikare yetu county eto tetheria ora kombeka aje tutethi baba itu tukura thina twa inya ne tutethi ro yake maginya twace bungi tuko inya tukwa mababa onu mwanga da imbu meta mangoya kweto ni mangoya batwe unkenda kuromba ngabana atutetheria na roe batwe eria tutona tuwe no tula twenjerine Mr. Mithiaro au no tuende tuma kinya muntu umeta mangoya kana ka umanyako tuende no tuya na kwe kinyaba kwe babarere kuo kore kinyore aorere mwanga ntuko ichele na mwanga da ya tero na tuwe akira rukinyete bya kulani ana bake akaliba ibakuromba thirikari ya Meru County nikende kombo benjira ithima kana kuva kuthuriri ithima nikenda bakomba kunia musukumano jwaju itharo jwe kithimene giki kirero kindene ya Kahero Anika tote kwa na gwe wangu to wa miongo liwa kinya 25 na 30 ende muntu tote kwa na mbesa ate kwa na kinya gwe agenda cyo tukumbe tha ina ngekoro ana to ana baba inge muno na remo kwamba ino tuka kwa tuka bamba tuku ya monga ina tha mwanja cio tuku bakana ina bathina roi no ntaba bothina roi rogahora inde tugenda tuculigiro buru tolele ruini thigari atu government gutuga ina roi guturerwa roi kila okina ontore no ntore ke community watuka kwa ina roi no ntote ina roi ne kuendelea mno ntore ya kare diano tengo ingia kare tro agritane roi yake na kiroke tukira tuna kyo muno ne kiroke stima honorable John Paul na to promise that au kuma etene atwekera transformer kyute na transformer ya Kinue na transformer ya Ruka ido tore neto twethera twena thene stima kuma ndora ya ombera batu tutana wero wa stima ana beto batuma era kandos kana ntandekera taira sita tumero ne anto babare kanera asia koito karamba mheshimiwa ora to moera kura sia to na wendo ato rika na dare kinya tutona wero bako thame diana beto onde atakuwa mheshimiwa na eta murongo nonto ukia kwa ile ratu amukampa na ira 2017 ari muntu akira murungu na ari muntu endete uma sana lakini ratu arikirie no mutareta na mbunge ngwe yake aere yorongo na ibu anto kwa na mwangaza into re etwa kirone toti ke maendeleo no to kwetha rira na bangi nya bakuthoma batu ana beto batithoma stima itwaikiria andi ni mheshimiwa John Paul ari okuluka atwira into kia mbere ni stima atwikira na mwangaza ibira bitu storete
ni ati batu mheshimiwa na arutere report auwa stima negirite ki matura yu yonde ndarekia kuweta intukira antu barabaremi ni wekira wiring ku antu betu ndrabauria ku stima bwekirwa burona ngari stima matura ene yenu batu mheshimiwa John Paul, I promise you ugethira ntuku 14 utethira wekuya wetantori bano berethira ku stima kana ndarasa kana otesio ikando tutumara wetu na toya na kura no teke auto that na kura imbinge muno na onde kanto no mana wantu bonda na tabonani John Paul twaria noe tugere ya ora bwanguku atwere ito muwate njara okere John Paul do muwata njara okera tutia batu tugere ya ora bwanguku noe eta gure yanguku ni tabia wendo rebe saluni rarastima yegro ko ndabiro terata ko theri bakiuga boi bathinite bakungana na ndi bakwenda stima na inya baugite bona ndikethere batikirwo bakaumira na majau barabarene na nikenda bagacitia nontu bagwitia na njira kurombo bicine na ite kuoneka na ndi bakwenda kuthithia maandamano nikenda bakomba kuona stima iji atwe transformer yere nikenda na beto bomba kuthoma boya na no kuona tweninya nyumba nyingi mnasia biashara okyagolele kata tuwe tuteka matama yau endure kato kuera buru for request otengete asimo otekio choto tumaira baba agekwe barekera otumira ntandikera batu choto otumira ruari Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe mawa noe tugere ya ora bwanguku atwere ito muwate njara okere John Paul do muwata njara Meru TV tukithi na mbere na thero chetu nwarera mathina wa mai mathiete na mbere kwa makimurika wa kairi untu kanantere wino Chiagembe mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri wa Nkonja Kinyawa kina mbere kwa kimurika burakari bethere tu bakina mbere kwa bakireta na bagitarire guteyanirwo kwao kiri mitharandi ya uthina mbere na kinya nyuma ya kura kuomba kwethira ikiringwa ende na miaka 2.5 haratwetete mwaka yo 3 atongoria bombete kwetha bakionania ngwese ira baritete na ende ri wakari babe maturene ni bethirite bekilukira inyamara bibinge nonto bokwethira atongoria babaingi bate watanaira na muno barabaritene kaitakara na baromba kwethira bakebelwa na indi monkathai batira watanira to akari baba wani bweya atongoria baba ketha bakiwatanira kenda somba kwethire kirite kama mashinani biora wekuo arito nuronge ne bakethanie amweri bunderetha chiao bundereta ao ni kwethirwa antu betu bo biba kwenda ni maendeleo na iba kwenda ni weta na mbere so ni kuona ni twendete antu betu ni strength dira yekwa no ndi michoki kiuwe no ntote kumba kwina weakness yeku ki antu betu bakwa ki antu betu bara kureterwa bi strength dira ndenyo ndi michoki kiuwe ngwa device gwire twetao na wombete kiri ngwa device tekinya ciache ne ringi turete manifesto antu atere ompakura uranda kuthania achievement yekwa ende kirontobo akariba Meru ni bethirite bakilukirite thina nkabo taira cia barabara waseroe na mathina yangi ya maingi maturene atwekere njira imwe yeye cietu na njira ye iwatanithitie wondi thanthatu antu amboi tunene athero na kinya nto beto ekiongo ne turaira kuo tukua itotesekete muno ibarabara itoringa kura lakini totibe agua nto munoni kinya asu tuko nangaga matwa mongo aturu mwanga lamine akona akaendu sibitare totenjo barabara kana kaenda tusukuru kaka matwa mongo kaka endu mwanga sukuru tukenda kinyogora iru into muci na wikibiki batu tweka wande nara twakamata into bia tukeyabio kinyogenda kura kamuthanga lori ete ona ukura iri ukenda kura into biro urenda ngari ete ona awitira no to barabara isiathukire rĩrĩa kurĩte tukara thĩna lento mwana ũrĩa yani nwe nkubene nukona nyankube yo ikari uthayo ukawanwe rimwe mara ana bakabunikanga njara uthayo ndi kwinya bai hospitali uthayo arunikite njara wa untule uromba nete yo kinene turi antu bakang'enyone bantu amboi yonthe na ntunene weya utubwithirie barabara kinya batwe tukiakuria yana bateina anto beto ibatwalelia no to ikura cietu citumite baketha bakalamina witene
ukithate atwara kura tutubate kalama itene biba kalinde na riu ende thinera nene muno yangaikite akaribembe muno kirindu andasio ni mantu yakonie njau aranja ucio mbakwethere yunkuma miundene yo sikabarire into na kinyanjo wingi sikethera kioro antu na utia bangi bena maringangirwa untu akariba kuntu kuba kuende ni bethirite bekilukira kinyamara kinene kumania na njui cia kithaka ni te matata kiri wananchi ni kweria kuturaika ikara tumario twabe na tu na twabe na tuo na bate kuona musaanda kumana na kithirikari ndarinde uturo kuzuira na bia kure nkeja ikweja mundene sisi ngana inyana pauambu mno na ntubeja bekweja bengano twero kwaringo mbisa no ware na thimo ekuringa mbisa aringira bathimo eo baringira thimo iro bagwire bakeja rojo nei twete twire umbi twaira twajara twekweja batwire tucoke baturingira thimo kuma wende njob cionthe ona mario amebokando bionde bonka into biare ko bionde ibia kinyangero njo indirite mario kumegoro utuko neso nantene nyenye kwinga njo na nya kurimya na ruwa ntumba kurimima urukumbasia thaina ndenti thinene kithani kulinswa kithinjo yo usimenye kulinswa no tu bongo bakinywa bera sienja batienda kumenya kwira twabaringara thimo batuteka bakyo tutethenduya thainyo karinga thimo bateja itu baromba babwithi kintu gitawa quick competition anto bara ba reportere kuma mwaka ya 2010 mwaka witia o tewa tureibwa na ari kinyomwe na iba reportere bena umbicio bena bila bionda bikwendekana ibetiriro bisine cia thirikari na bae wa barwa cio ende uti muntu kinyomo tureibwa na ari kwa wiro mbare yakwa ni thirikari ire antu nikenda bakona into byo tumira na bura bunge bae ba kumenyera nyomo icio itiature kinyasi eto cio riombi eto erete ombi ko a retere mwe oto kanona twaja twa pachoka batwira neni tukaboringira thimo na tukeja KWS iba tulikane no tumukuru kwa ingo irarita atumba kabisa na remerwe na kinyabu ngo bukona ndirana musiba ndati baao na nana ntaranjiete bethera be sukuru na kinyora no arengera no eturara no ndina wirigiro baba thome ende kuringana na burethe ukinyangwa nte kumba ini ngwatete manto yonthe manto yune ya riko manto ne ya family manto ne ya yonde ara kinyethe arwamira guothe ndwamirite yumbumira muno irondo ugira mbete mbwatilie kwatuikana barwaira ni kaiteta nontu nya thimu twerwe tukaria tukiringaringairwa thimu no ti thimu nya twaringirwo inye karigane kari yumba gucu tu utethio po kumana na nya na ba irondetere wa kubwatilia ndiwe taiba mbinga ingire muno askari bara withaira na ungitine no yukumana ara kenda onu wita obisine ra boigirie baroa bara ibambetigiriria ndeta ndabeleza riboti ciakwa bambira museko wetera mwanka thirikari rite utuba bwayo baranirie umenye mbia ciaku itina mbia ciotethia na baite na thina no ikeya ende no mbetera ciya ni nyanketa no utethio burambona na riu ende kwina thina ingi kithomba muno ira cia skuru ta skuru ya Laikumkum ira interese Gembe Central ni kwithirite baya sikioro ara aciari bonete ni boya baumire na kwenja cioro bebongwa kenda kweberia na bono watibo kuwatwo ni mirimo muno ira cia interese ndwana ni ciethirite citina cioro na utoba kuromba indi atongoria bano ntuni baringiro kura bombe kwithia bakiumira na kuba wati kwenja cioro na kubaritira ngwe na maendeleo kenda Meru yumba ukura MP etaba kairasi bakenja cioro lakini ko tutunga tuisenjira koria tomine kato na tofauti nambi na Kenya barabangi kuragonge kwa laboratory na mbesa kithumba kioro keturetheti kwenja ikambi nkai laboratory na kioro bie kuinene itokero kioro nikenda na babeto bethro baita na njirembea nikatuiritirite na thitangi na chembe na bionde bila uranye to yana kure yare nikenda na beto bomba kwithura bakithoma
tuiritete turi aciari thai tukauga ka twiye turi mekiani twiye thingi tutote twina thina yo tuta bau ne bomwe twina thina kwenja cioro twina thina nkomongoinio kana ka turakatirwa kabibi wanu na kabibi tu batuende itosumboka ndani kele tweteke Iritania bongo kuya kwenja kioro kwa hivyo thirikari bukona kinya babonieria ngoi mbingira bomba kwetha bokiwanga bwaka kioro bukabwithia bakwenja kioro bawaka irasi iraiti kento kanunu muno kibabwe aciari bukona bena wendi bubwinge muno bena wendi bo skuru ikura batakwenja kioro no ntu ibendete kwenja bioro muno kaba kwenja kioro no ntu ibendete tura ri omba kwetha ri change ya Reporter Meru TV kumalare North Beta Mukiri Onkonja Buya yano ntubari ripoti yenu mulaidhere wa Meru TV na tukirakana ripoti yenu ende tulaidhere mantu makona mulimo wa nyimba urawethere toetu ya kironda ke mutene kamuno ntere chegembe arende kumani na mirire na mantu mwanya byethere tubikinambe kwa byechangagira bantu anene kwetherwa kwina wongere kuba mulimo oyo wa nyimba na akali ende bakinambe kwa bakiro bantu ongole chiao tigira ate bakwinambe kwa baecho agerangerekana thineno ya mulimo wa nyimba mwandiki wetu wantheto murithi wa bana utukinyithie kinya we kinya kire riboti ya keno ya mathina makariba guntuku naju mulimo jwa kansa ni jwithiritwe ejuri ugwati bunene ndene rutene rurwa igembe aria kwithiritwe onja nyuma ya njainganona no ithairo muntu mwe na jitwe ni mulimo jwa kansa na jura jwijikene na rieto ringi ria Kimiru ja nyimba rutene rurwa igembe nio mulimo juju kwatite meri aria Meru ithiritwe yongosete na mulimo juju ndene ya Kenya endi kaumo kaju kongo gakimenya kagandene ya Igembe South antu kwijikene ja riaki wakathei etakwa muntua etakwa njorowe etakwa mwegoro metheka etakwa kamwari ka Esther mulimo kantheka thira tugirigitwe population antu bara bomba kwithira bakwete ikanza gona bani mpetete mathikone yo na tweta kaburinga kwira nuo na around antu 28 boi baba kwete yabo moiba baba te kweta nabo orende kweba Kenyatta thaito yariku kweba Kenyatta kweba Meru General orende thai na kweba kwata matibabu ya kansa ya mulimo wa kansa ira umbita kurumirira antu myanya thinera twene onde ne area tinene ne mulimo wa kansa kansa ne angamizita antu ko muno especially area within a radius of 500 meters antu baingi bakwete muno ari nkwaria nyume ko ikaburi ya mami okwa Beatrice ura ombere wetu mwathani turete thinene tezibitari tutaginya ndene anthi Nairobi Kenyatta Meru Nyeri Sharia thina tutaita mwanga finally aomba wetu kukua aina thina ya cancer ya ovary kana ovarian cancer utebio tutendia batu twendere nyinto bibio nthe tware abio maloni ayo nthe ndoete nyambangi nte athiria kuria miunde nya twendie mwe untuku tware neo kinya mario yayo nthe yate achoka kiri batu ontinya twanekanirite nikenda tugomba mutethia akariba barotonye bakiaria baugite ati mulimo jo nitwithe tuturi ugwati bunene muno ndene yanjiri kumenyekana kirinja wetite mechi 10 mechi ikinya 8 ina mulimo jwa kansa na bure bate kumenya mulimo juju kamukaju nejo umane netume mandaktari kuma inya ome bebone thinera yuture na neumite non to it is suppressing just musiyo mwara ora mtu na gwethene kansa ya throat musiyo ngau imita bebte ituthigite mtu last year but one ni kansa ya nyonto ioro wao wathaito ya ekuru baire ni baito ni mwana throat cancer onge breast waitara na mandangu harate kilomita ni meters moto kwena mamonge aina tang cancer
just opposite kwawe kuna muthako ungi thaya Kenyatta na tang cancer wau nau andu bagweta bathatu atonina bathatu na mwari omukuru umwe ni cancer wau na araura cancer waitaria ginare oro tutembota la bau waite kumbo araura already icho Alhamisi twathigitaga mwari Muthako University twathike that very many people so batu tukwangamia area buru nitukuri nya tongeria bari batolelie rindi Ketie muno twe family na nya ntori bonde tumubuetheretie bura tukumba na nya monka thai tikathiretie manto ya matibabu no njerene turi rwendo ndero wita cibitari kona kethira tukomba kona motungata saindi mojo ina jua na inganire mimero atiomba kwaria atiomba ciokeria atiomba weta mwiri yo athirire inya twe family batu ituthiriritie ntonjerene itwendetie ng'ombe twacoka tukende kinya munda jonge yo na Rwanda yo kila no ntubathina cia mama ira kilukirite batu itukuromba thirikari tutethie mirio ino tutewenka nture tutete antu saiti antu ekom na bange bara bajetu bakwenda utethi bajetu saiti antu batanthatu tukuromba utethi thirikari yetu mutongoria wetu rais William Ruto tukuromba buru baelia tura rira rwatale antu bakuthira na tero atale akentura yonthe msima kuma keye kuma mama msima yonthe ito tathikete muno no tuba murimo ya cancer antu ibakwite babainge tukuromba buru ke thirikari yetu yombe utuwa utethi bukwana ni ntura yaria kira ithiritwo ina thina ya nyimba miaka mingi iria bakuga batikumenya na murimo jujumaga nonto antu baba bethagirwo bakigwatwo ni jukumana antu bakuru na antu banene na ndene thirikari tweterete ni mubango juku ikathithia iguru ria ntura iji yariaki na njira ya kurwa na murimo juju wa cancer kana ndio kumeka ya nyimba na ithiro ikiona kathira no juthire angi nonga gutigira murungu nikenda akomba gutethia antu baba nonto bari ugwatine bunene Mureithi wa banki reportera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe Riaki Igembe South Ibwega mureithire wa Meru TV no ntoboto na mbere kwa twekinya kuringana na mwerekeria wa kwale mbera ciako ikwamberia weti na kwogu no ntobonto bubu tugatigira agume atu yakurumana mitamboni muthigo matu kubangirite gorobwe munde na nkatho chimwanya mureithire wa Meru TV no ntwa kuina mbere kwigwa wikara kionini ya TV yaku kuma riatu ambirie mwankathani no ngikurikanagia turi yaga untereche Victoria Lodge na aratu kaina mbere kwa tuke watana yakiri mubango wa rumure rwa siasa watanite na jeri wa cheupe gorobwe munde na ngikurikana mubango uyu uthite na mbere kwigwa kiwata wambaru ni kampuni ya Solar Panda kampuni ino ya Solar Panda mureithire wa Meru TV nireyithiritwe na services kana bokunenkera into mwanya tubi utumira gowe na ukainduni baikwirotiga kare mwinduni kaire no nto bena into bira byumba kuinambira kwa byo tethagiri tutebi kuonago so leira nene cha kampuni thimu bena into bingi sana mianki ya wankane na into bingi tu bila gomba kuinambira kwegwa ukiwataga na bei ini ni ukaregera mpora ukienda ndaga kwewatira utungata bwega na kuma ria bambirie mitateno ya bataga na ku disappointana tiko disappoint na kimero na lakini bakaina mbere kwigwa bayetigagira nukuona weru nukuina mbere kwigikara bwega uri nyomba waku nukuona TV bwega bena TV chio ndenji chio ndira wenda cha wikenia kwogurutha mubango ubariongere ngo kaina mbere kwigwa ukiwataga utungata bwago na kire mubango waru murerwa siasa ogorobwe munde ukethora twina ageni kathumba tu bara tukaina mbere kwa tu watanite nabo kana bara tukaina mbere kwa tukanagia nabo na tukerageria mantu makonenie na biashara na kinya kimera kia mira ageni batu kaina mbere kwa twina bo ogorobwe munde namwe na Adams Muriki urari MCA wa Athiru Gaiti kwena speaker wa bunge ya county munini wa speaker wa bunge ya county ya Meru Mwendali kwena Kithinji Kimathi Monjori urani mukarigete wa Nyamita kwena Daktari James Mithika Ntongai kwena mtota Patrick Muirigi MCA wa Ntunene Ward Moses Lichoro mukarigete wa Miraa Union mwana Daktari Martin Kimathi musiasa kwena mtota Nkunja Maore kwena mtota Jacob Mantere na Cherry Kikinbonde abu tukainambira kwa tukanagia na bogoro bwa munde tuinambira kwa tukimenya amantu makwena kimereke ya Miraa kimereke ngwete agao makatero mame thire tumakithungagira imbiyo yithire twekigiria thoko cia Miraa chithinambira kuikione
kana muno tuika rais na thie na mbere kwa kiga wirane bwake botigira ati agakubia akenja nkuri nkwego utigira ati akoina mbere kwigwa agikinyithanagiria buge bwake utigira ati mira ikoina mbere kwigwa ikionaga thoko imbega kwa watene na njeriwa chiupe kagitaga kinya ndarikite kuraya koina mbere kwa bukea na gikire mubango wa arumuri rwa siasa kwa ni ubambitani family zo Kimathi kambendere gusaga bwana getie ekoro karabwega